Okuyanja y'abantu eriizooba niyo yayerundanira aha kikaari ky'Omukama wa Tooro ahari karuziko muri Fort Portal okujaguza emyaka 28 y'Omukama wa Tooro oyo nyimba kabambi iguru Rukidi wa kana yamara ari aha ntebe abaho kasura banyunya aba akazi atanaganjura. Omukoro ogu gwareeta abantu batari bamwe na bamwe aba barimu abanyabutegetsi abebembezi b'ebyenzarwa abanyadini hamwe n'abandi bingi omu butumwa bwe Omukama yakyoreka ku amaani bashaziremu okugata ha kushongora eminyeeto eby'emikono eby'obuhingi n'endiijo myoga. Omukama bukatandika youth center nuko ensingato zaitu zije zege emirimo y'engaro nindagiro mpikirwa na magato akutama amaani mu ntekani zenu. Entare hona yagira ngu nk'Obukama nibareba ko endwara ya sirimu nayo ehindukira kabare omunkito ebihandiiko ku rugomo ba Uganda AIDS Commission omwaka ogu bikoreka ku Fort Portal niyo kukizayo omubaro gw'abantu abarukukwatwa endwara ya sirimu obwo eri aha bicweka 17 n'obutonyeze 8 ahari 10 omu ihanga ryona. Abakasumi kaingi ntani nkwataniza n'ebitongole bingi na muno Uganda AIDS Commission hamwe na Ministry of Health kurwanisa oburwaire bwa kagingo sirimu tongera amaani kandi ninterera abembezi inywena abazeire abembezi b'amadini kongera amaani kutera omuranga gwokwerinda hamu nokwekebesa nuko oborasangwa n'oburwaire otekwe amibazi tuli bawatamba. Ningenda kusima for being a role model to the youth and the king. Wabari kuba role model to young people. Now young people know they can fight AIDS because of you. Now the young people know they must protect the environment because of you. I've seen you planning to plant over 10 million trees. Parliament pledges support. We are going to be your partners. That you achieve this. Ngera okuraganiza n'amagato agona n'abamasaza kurora ngu obuchweka ihembe twatwara Obukama bwawe omu maiso kurora Obukama bwina sente n'abatungwa nabo baina sente. Omuhwezi wa Speaker w'ishengero rya Uganda Honorable Thomas Tayebwa niwe yabari omugenyi mukuru aha mukoro ogu. Tayebwa mu kugamba kwe yagira ngo cy'abantu okusharamwa amataka gabo nicyo kiresereho obworo runuka ahabwo kugira ngo nibireetaho ebindi bizibu nyamwingi omwihanga. Tuli bawo musakazi atanaganjura. Amakuru agasha kwa Jonathan Tusingwire.